жол расширение болот, мээде тротуар болот, мээде зеленый зона болот деп түшүндүрүп айткыла. Чип кеткенсиңер. Жол башталып атат деп түшүндүрүп айтсаңар. Баары эле туп эле бузабыз дебей. Мына чип кеткен өзү көрүнүп турбайбы? Бүгүн бүтүргүлө түшүндүңүзбү? Колун бүтүрүп тагып ушул түнөңү жатыңыз. Бул эмне деген здание бул? Даже Афганистанда мындай здание жок да жигиттер. Все, мынаны ачкыла бүгүн. Көңүл жылтарлык эмес да жумуш үчүн. Да от души эмес да. Все тормозим, хромаем, тормозим, хромаем. Нурбек Сүйүнбаевич, эме жанагы кече көргөн мүрзөлөр боюнча, тетиги Домбутанын алдагы 2 мүрзө боюнча эмени Сомбек Калматович, бүгүн айттыңыз, анан Нурсултан эме берсең, бак берсе, тегеретип наркы жанагыга эмени Равшан мырзанын эмесиндеги эмени ошону тегеретип кетип барып 3 метр 4 метрден экөөнү тең эгип эметип коет, тегеретип аны кылып чантырек эгип койгула, кийин рекультивация кылгандан кийин бактар калат. Тегереп эгип кое берели, сиз жардам бериңиз, макулбу? Так, андан башка мына эме боюнча, Нурбек боюнча молодец. Кече бүтүптүр ошочу. Нурбек менен Дөөлөт эке водоканал вообще красавчиктер. Айткан ишти айтканда жасайт да. Водоканал заборлордун уже жылдырып, фундаменттердин куюп уже бүтүрүп коюптур. Нурбек заборлорду жылдырып, артындагы сквозной ход кылып коюпсуң, а? Биягыдан заправка мына чип кетет. Эң туура болуп тур. Ошо мы не догадывались. Бүтүрүп коюптур ошочу. Тамдарды жаап, эшик терезелерди коюп ремонтун баштаптыр. Так кеттик анда. Так, бул Амыр Темир, а? Sizce hurmat kılama. Hoş koyup. Rahmat. Tiş boluyla. Rahmat ajake, rahmat. Кече бул жакта Кытайлар подрядчиктер менен өздөрү чакырып түшүнүш. Ал жак алда кетип атат. Өздөрү менен сразу асфальт бизит ушул жака басат. Анан кийин наркы Мамуровага ичинен буяка разгрузка бөлөбүз. Кабарым бар. Ал жерде баягы безопасный городдун бир-эки туруп калган столболору лотокко түшүп калыптыр. Булар мурда Кытайлар койгон экен установка. Ал бүгүнкү күнү соттошуп жүрөт экен. Биз учурага экен да. Аны жылдырып biz özü жылдыра албайт экенбиз. Ошо проблемалар болуп экен, анча жакшы. Ошо мэрияга да катталып жазганбыз ошону биз. Кандай кылабыз эми? Кытайлар өздөрү Орунбек уктап атса керек. Келди. Могу забор асфальт бүткөндөн кийин муну татаага кылып жасасын забору, макулбу? Жок, проектсин билем. Кашасын кайсы оңдоп койсун. Аны кандай кылабыз? Ким алат эми аны? Аны УМС менен договор түзүлгөндө Азыр көрсөтчү анда көрөлү. Бактар кандай болот? Сомбек Калматович, бак. Бак. Бүгүн азыр экинчи сурат чыкты. Экинчисин бүгүн эмеден баштап корпоративге баштап абдыкалып беребиз. Так, мынау эме, а? Тимирязов, а? Моминова. Я. Моминова. Бул эмеге барат, барып престиждин аркасында чыгат. Жок, бул эми барабыз. Бул жанагы 12-чи лицей ошко башып берди го жол. Тура. Болду. Мап кана. Мухаммед Танзам. Айтпайсыңбы, эмне маселе бар бу жерде? Жок, бул жерде негизинен иш кетип атат. Бу билем иш кетип калган, мен контролдоп атам, ошон үчүн кетип атат да. Мына жерде көргөй бар. Мына жолдун негизинде мынада чек кеткен. Айтқандар айтып кеткен. Мынадан бир 2 метр, 10 метр алчок. Я. Остановканы наракы деген биз место коюп койдук. Бул эмне болгон здание? Почтаны. Я. Почтаны. Канча жыл иш керек? Өз бияка чейин жылдыр могул жерде кичине стоянка кылып койсо болот да, түшүрүп туруп. Давайте жасайлы. Өздөрүгө деле парковка. Жасайлы анда. Тетяга чейинби? Контейнердин бурчуна чейин. Все, хорошо, давайте.
Lütfüsene belgili jasaylı. Bu munisipalitetin bizim yer mi? Ya. Şunu bilbeyat alacak ineceğiz. Bilgen adam hiç kim yok yanı bu yerde. Bardığı janağı bozduklar toplalı olup sana da. Moçu. Ya. Moğu çeyim bir şey alıp vergile. Alıp vergile tazalap. Ya. Hey. Olacağında bugün kalasa Allah'tan boş. Hey. Alıp vergile buna ki. Tekrar bunu karab. Bunu böyle Kıtaylar özleri alıp koy teknik ebeşin kirer. Kesin erli metet. Ruhsat da siz aldık. Ha. Yalan bozdukta. Hiçbir işteyin degen kişi yok. Bu Mayıs'tағы nol. Kururuşu Vitsa'дағы nol. Latok turdu olsa koyup opsun keçe. Latok silegi koyduk baktarda. Başından beri şunu mekteptin muhallimleri soranlardan Ay. mekteptin ortasında eğitim işleri dedi. Gerge maşinalardan destekli verdiler dedi. Ay. Muhallimler için. Ay. Qanday qilsak buni? Parковочный место. Ana kolumda mobil kırık durdu. Xuddi shu yerdan da maktabga. Meni Nurbek Suyunbayevich. Buni alğanға bizde qaraj yo'q. Buni tushunbay aytib o'tadi da, bu yo'q. Qirib qo'yib olib qo'yib tushunbaydi da bu hech narsani. Onun uchun buni alishga o'ta qarajat ko'p ketadi da. Nurbek Suyunbayevich. Buni tatna qayg'ilib o'sha ketgan qarajatga uchun buni trotuar bitgandan keyin buni jaqqa qilib shuvotib, sirtin jana kremograt bilan chaftab qo'yish kerak. Красивый вид qilibchi. Mapa aytib o'tpay, buni o'yovuz deb, bu это невозможно это. Это невозможно, понимаете? Shun böyle aytaverasizlar da sizlarcha. Shunda boshqa ishlatish kerak da. Bu emi, ha? Timiryazov, ha? Buni bosgan buzg'o. Ya. Sizin yetekçiniz qayerda? Jana Yıldızbek bilan? Yok, Milan Acun. Ya. Milan. Birlan qaysila? Ya. Ay. Bir aydan beri Otka'da bu. Abdüaliç. Niçin bu 2 aydan beri Otka'da? Men çıkana böyle. Ya. 34 bin de sür. 34 bin oldu. Evet. Tak bir yolun yerine kança bir yerde. Ya. Ne? 14-16 metre. Ay. Kayaqa çeyim barat hem bu. Osmanlı. Yok, yeni kayaqa çeyim barat deyim. Ya. Assalamu alaikum. Qanday? İşler yaxşı, uydan soğuk yaxşı. Buna qaram yer bölümeni pariyada ekan. Nurbek Suyunbayevich. Tamam, bölüm pariyada ekan. Balдар işte o'tadi. Nar jag'ini kichkina qarab qo'yinglar. Buni architib, tozalatib, ma'qulmi? Bu tegi Osmonovga chiqishimiz kerak da biz. Buna sabahını aldırış gerek. Tak, buna baktı alıp koyuş gerek. Buna buruş çıkıptır, gördünüz mü? Azamat Xanovich, gördünüz mü? Tek buçka çeyin çıkıptır. Tamam. Değil mi? Adilet. Kadastır. Buna gördünüz mü? Buna yaşına kayıqılıp, qarab. Gelip, süylöşüp, emeni berip, makmenen birge. Siz dağı, kimeli atınız? Eskertli verdik, 4 tabi 3'yi görkem. 4 tabi. Girip aytkanbız. Yok, bular... Baldaran bir tuzatını gelgen aksesuran baldan. Oo, artık bugün kelip qarab bergile, maqul mu? Qarab, dokumentlerini aytip, düşündürüp aytgile. Жол расширение болот, меде тротуар болот, меде зеленый зона болот деп түшүндүрүп айткыла. Чип кеткенсиңер. Жол башталып атат деп түшүндүрүп айтсаңар. Баары эле туп эле бузабыз дебей. Мына чип кеткен өзү көрүнүп турбайбы? Мына моларды карагыла, мына второстепенный көчөлөрдү. Моларды алып койгула бир жолу. Түшүндүңбү? Тегилерди алып карап койгула бир жолу мына. Бир жол тазаланып кетсин. Mınaları da alıp, tetikleri alıp koyuyorlar bir yolda. Şunday tosmalarını aldırgan. Tolkun, qaraqılar. Teyte kaçın da kansa yemek için qarap koyuyorlar. Bir yol tazalanıp ketsin. Ol jağında sırası qarap ketkiledi. Düşündüңөр mü?
Ana. Aldırıp da. O kaziloktorunu alıp takan. Teti baktı kırpıp koygular. Kaza çıkkanbız. Söşe Osman oldu. Sonunda kalmadı hiç. Eskirip kaldı. Gördün mü? Kışağında alıp koygular. Dakansa karap çıktılar makul. Tak moğollar da alış kireye gene. Ya. Nakı yol geldi. Nereden bir tupat mı? Mektepten Şunu aç başlayacak. bir uçastık var alsa çok düz çıkarttı. Nerede yol var da? Kaç yerde? Kanalın eksik. Ya. Çok kanalın ekibetinde yol var da. He. Sayıdı var. Yol sallandı. Sayıdı var. O zaman sol. Şimdi var başlayacak. Tedeşkova'dan bir tüs çığa var. Yo, bu kadar da Sayıdı beri var. gelir. Sayıdı var. He. Kaparaytıysan gelir özüne. He. Jol. Yol gelir. Kaç yere gelip tosulup kalgan. Bundan nereye gelir? 200 metre arka. Moskva'yla. Şimdi asfalt yok sayıdı var. He. Moğda çıkıp da burça. Bunu hocayla tosması varla aldırdık. Ha. Bunu onda kaldırdık. Varla. Sabah kaldı. He. Tazılaş kireye geldim ama öyle çıkara bardak olup gitti. Ya. Ha. Beş beşerme ona o videodagı arxitekturan baldarını alıp kelgen biz. Жазып берген 6-20 çıktı. Kaç şu koçuna ayttasın sen? Bana ayttasın bu? Şu geçen. He. Hani de 200 varken. Bu emedi ha? Sayıdı geçen. Ava. He. Ava. Bu bir dakika bir var. Son kalmadı hiç. Vakıtlar, öttü vakıtlar. Bak boyuncaçı. Gözün tüne şu yerde var. Catkının düşündün mü? Selamun aleyküm. Ne ayttasın da? Şu bir şey. He. He. Anlaşma yol var. Var çıkan bu? Ya. Aldırbaysınlar buradan. Ha, jön alış gerek. Buna zabor lekin jön alıp koysunlar bulat da. Ya. Zamanlık başta buruştan başlap bugün bütürgüler düşündünüz mü? Kol bütür tabi şöyle tünümü jatınız. Daha keliyor bu algıla. Jol eken de bulacak. Jolga salıp alıptır da. Proyektisi var bu demek kim? Yok. Azamat Khan demek. Bu pристройкалар. Yok, joldu nemesi var mı? Proyektisi jol var mı? Var. Yol var ama. He. Şimdi biraz Bugün sroçna başta şu yerde. protokolün izniyle gelecek. Albay zamanda. Ha. Ma uyuken de. Şu yüzden Şu. Ya. Hey. Kaç yutur adamı? Ya. bunlar açık etken. Mo çıkıp durma o. Narkılar buldu açık. Ya. Hey. Ne mesele var bir yerde? Zabor var mı? Hey. Yolda. Hey. Hafızada yolda. Tak buna siz yol var ekan bu yoqda. Assalomu alaykum. Qanday yaxshimi desa shu? Qanday yaxshimi? Ata qanday yaxshimi desa yaxshi. O'rizda qiynalmay aytasizmi? Ha. Yaxshi alhamdulillah yaxshi. Shu bizdagi ish churqamay, jugur vaqt yo'q. Buna jarandlarga aytish kerak. Acaba alsınma yolda açavuz. Karanlığa geçen gelip yol uyat emas bu. Bu Müslümançılıkta hem yol şeriatındagi ha. Aşı çağırana magazin turibdi. Ha. Shuni olsak yaxshi bo'ladi. Yo'lovchilar. Ha buna ko'ri yel aytib o'tadi. Yel aytib o'tadi. Ko'rdinglarmi buni? Nereden bir köşe çıkacak şey. Ha. Baytan. Yo'l keyin bo'ldi, nazokat chiqadi. Rahmat. Ondan bir nerede bir masala qarab qo'ydim. O Baytemir ko'chasidan bir qancha chaqirım yol bordan nerede? Ha. No, Radomdan. Hay. Tak, значит, al qashashpasanlar, tet uyda chiqibdir ha. O'sha uyni qarag'ila, kadastr, adliya. Azamat Xanbek, mo'yalda qarab bugun kontroldab, ema. Zamonik Bashovich, ushuga kuchingiz yetadi. Yetadi, shuni jo'ti zaborda olib berish, пожалуйста. Ko'raman. Ha, qana. Bunu ko'chadan tuz bir Hey. Партасы. Keladi tag'i. O'sha yerga qana yo'l. Qolgan Abduqadirovga parallel bo'lchi. Hay. O'sha yerda. Hay. Buna ha? Ha, mo zaborda assa yo'l chiqadi ekan-da.
Moğonda kaçarda gelsinler Zamrek Başuç. Moğon açıkla ya. Bursak da oturdu. Toktaylı. Ya. Yol var ekan da. İçinde iki yer Kızıltepe çıkıp ketken. Gempanda yol bu. Şu boldan da sotqa belgili açıklanmayacak. Ya. Ya. Кадырга жеңил өтүп Az najağından koşak bola mı? İşte bunu açıkla bugün. Zamrek Başuç, buna bir yolma tazalagança mı onu açıp koyula. Gempanda yol var mı? Şu bolda отлично. Ну, отлично болды, алғыла. Бақ тегіп қойыпса уже, әме. Тегіп қойыпса, ғой тегіліп тұрады барды. жолду күтүп атабыз да. Жолды күткүчөңүз. Так, бүгін Замрек Başuç, болны алып, тазалап, жолды бүтүрүп, тегиздеп, эметип, шағыл төгүп, тегиздеп жол кылып койгон. Түшүндүңүз бө? Бүгүн эртең. Суббота базар. Трато жолго чыгып алыптыр, жолго куруп алыптыр деп. Как это так? Азаматкан, бүгүн соттун деле кереги жок. Чүтүгө желание керек болду. Олар сеткаларды алгыла. Мына көрдүңбү? Мыналар чип кеткен. Мына. Ажаба. Бала. Учурасаңыз, дамла. Тескери карабай. Мону алгыла. Мону алгыла. Сакалды коюпсуз, дамла учурашкыңыз жок да. Сакал жайда экен, учурашкыңыз жок го? Да, мону алгыла мына кара. Көрдүңбү? Чип кеткен да бак, көрдүңбү? Жолго чыгып алышкан бардыгы. Мына кара. Маткеримов көчөсү экен. Мына алгыла, мону алгыла. Ай. Так. Замрек Başuç, gördünüz mü buştu? Tetik yüzün soruna şey, moğun alış gerek, moğun alış gerek. Buna Tereshko. Buna. Çok yakın köp geldim. Kamça kılıçay saldı da bunu. Муналар чыккан. Пол. Ya, molar polnu çıkıp. Ya. 10 метрде чыгып. Ay. Bu. Ошондо кайсы көчө болуп калат? Урыцкий көчөсү. Урыцкий деген көчө. Олар вообще де красный үйдө отурат эме. Азамат Каныбекович. Мына караң, вообще мына кара. 5 метр чыгарып мына кара. 5 метр, 10 метрде. Ya. 10 метрдей бар. Тети сор турат го. Ya. Az баштаган аркасында аз катаны көрөсүз. Же тротуар жок, же лоток жок. Күт балдар шу кирген жок. Ya. Окууга киргенди кетсене жолун жүрүшөт. Ay. Так, жанагы жол кайдан чыгат? Ay. Моу эмне болгон гараж? Все ачыш керек да, муну бир ягынан кирип ачып тазалап коюш керек жолду. Болду, бүттү. Ya. Мына жанагы забор да мо, Ай, моунун ичи эмне болгон Таня? Ya. Тиякта моундан кийин жолбу? Эки забор ортосу. Эки забор бар. Ортосу бош тоже. Ушундай. Аныргаралы көрүнөт. Чоң жол экен да, каза проспект экен. Ya. Көзү алды кадырга бошоп калат. Buna жол бар экен го бу жерде. Ya. Генпланда жол. Так. Кандай кылып ачак юридически туура болот? Кызылтеп берилип калгандан кийин ордуна жер берип туруп башка жерде. Өзү менен сүйлөштүрүп алсак болот. Сүйлөшүп алган. Качан сүйлөшөбүз? Качан Бүгүн ачасыз? сүйлөшөбүз. Качан ачасыз? Бүгүн Ачып коербыз. Все ачып, мына жолдорду ачып, молар бүт силакат тазалап ачып койгула анда. Тетиги здание кимдики мына гараж. Анда алдырып койгула. Мына кара, мына кейпин кара. Ушу кандай болсун эми уят эмес беле. Ya. Оң кейпин кара. Уят эмес могу. Кандай келип карап койбойсуңарбы? Бул эмне деген здание бул? Даже Афганистанда мындай здание жок да, жигиттер. Ya. Кадастр. Кара мына уят эмеспи? Кара, как это так, ушу эмне деген здание бул? Уят эмеспи?
Zamirek baş sizge tapşırma yasna da. Tapşırma yasna azır reytten keyin kalgıla, siz, kadastır, jeke kalsındağı karap plandaştırıla. Polunu alıp, tazalap, texnikalarda alıp gelip, bunday kılıp alıp, tetiyattan süйлöş yol bugün açıp koyula. Düşündünüz mü? Muha mektepti katırda, kamça kılıç şahit usul mektepti tutkanda. Паралға кетіп 8. klasga чейин Барпыда okudu. 9-10 şu yerden bitti. Satliçen bitti. Bu полный бардак почуп. Bu jarым акчасы өзү төлөдү окшо чөнтөгүнөн. Единственный выпускник, который закончил Терешкову, ошону взялся, да, за ремонт. Но куда калса ачылышына темен алып келем деп атат. Терешкованыч, өзүн алып келем деп атат. Правда, кыйналып калыптыр дейт. Куда каласа өмүр берсе алып келем дейт. Ачылышына алып келип, ачтырам деп жүрөт. Мен садикпе. Я, частный мектеп. Мен кайсы жерге чейин эме? Мына үйлөрдүн сторuna Я. чейин жумуш алып барганбыз. Ар бири кепилдик катып берген булар. Булар боюнча жумуш алып берсек болот, түзүп берет. Газкада, УМСКда, Анда тазалабайсыңар анда. Буяга тетияга чейин, а? бул жагда до конца. Эме, Замирек Байшевич, мына кара. Бүгүн заниматься эткиле ушул жерде хотя бы. Хорошо? Могу заниматься эткиле. Ким жолду ушу основном бригадаңыз ошол жерге эметкиле. Bu почти даяр экен мына бузуп коюптур. Я. Алдырып койгонбуз. Мыналарын да алдырып. Кадамдаңызчы мени архитектор. Мына эме тураткан линия көрдүңүзбү? Азан канча кара? Ана 12 экен. 12 метр көрдүңүзбү? Да ушуну сегодня бүгүн эртең бүтүргүлө. Монда белгилеп предписанияны ассın. Сиздин колдон келбейт да бул, а? Эми колдон келиши дарактар. Ооба. Анан эле бир вагон бар, ондагы дарактарды алдырдык, вагону калды. Мону айттым, көрдүңүзбү? Сразу мону алдырып, так, алдырып. Тияктан сразу тротуарда эметип, жеке. Угуда. Мону сразу алгандан кийин мушуну тазалап, лотогун коюп, тротуарын коюп, зеленый зонасын коюп, bir группаны таштап коелу. Тияктан баштап жанагы жол ачабыз дедик го, ошол жерге чейин тротуарын коюп коелу. Беди аябай оживленный жер. Түшүндүңүз да? Группаны таштагыла дагы турт эмени баштай берсин. Так, азыр биз тияктан оңго кетебиз, а? Адилет, мына карап коюңуз, а, кызыл китебини. Мне кажется, чыгып кеткен булчу. Сиздин таанышыңыз окшойт, а? Жок, жок. Ha. Эми бардыгы эле тааныш бул жерде. Мындай көрсөңүз да. Ha, tiyataga burulup kettik, ha biz? Мына кулондагы эскерттик эле. Кайда кеткен, албайдан ташар. Басында болгон. Мусорга тапшыргыла. Салам алейкум. Саламатсызбы? Так. Могу эмне болгон, эме? Оборона. Алдырып, мусорга тапшырып салгыла. Так, моякта чыкканбы? Вон забордон. Неден полностью суу алдырдык. Неден кетип болгон. Орто забордон. Мына магазиндеки. Ты плиталар кимдеки? Плиталарды айттык, ана эге сырат. Кандай келсе? Чакырын. Так, мойларды эмени? Замирек Байшевич, тротуарын карагыла. Тротуарын карап, наркыларды алдыргыла полностью. Те буштан баштап алдырып, тротуарын бүтүрүп, наркы жана биз жол ачабыз деген жерге чейин апара бериңиз. Ажеке плиталарды алып коюңуз, а? Плиталарды алып коюңуз. Так, мону темирге апарып тапшырып бергиле. Замирек Байшевич, азыркы тапшырма боюнчачы, могу боюнча. Эртең Терешков мектептин ачылышы болсо, камча кылыш келип көрөт. Муну тезирээк кыймылдаш керек. Так, могу бактарда формовка кылыш керек. Тетен алып салгыл. жол бияка Ооба. Так. Нурсултан, мону эптей аласыңбы? Я, оларды алып тазалап кетияга чейин макулбу?
Bak bu bardakta. Karagan kişi yok da ballar. Bu onu kim alatıyor ama musullarda. Dönek başmış. Alavuz bak. Alavuz mu? Ha, alt tazılarlar. Kaçan alarsın? Dönek başmış. Moza boruço. Çıkan bu. Bu katerliydi. Ya. Katerli. Tepeye karay. Teflon karayı, teflon çakır. Teflon çakırda kalsın bir yere. Düşündün mü? Xot narağından qıla bondara kalsın. Eten joğu mişi dedi de. Düşündünüz mü? Aytınız. Oyun yol koydum. Qara. Ya. Uşlardan musuru tazalatınız. Alsın musurların. Olarda bir sıra qara qıla. Buna qara. Bunalar bu eskiligi жетip уже musur bolup kaldı taldarçı. Olardan mına tokoylarda al qıla. O tazalap hiç dinse kalmasın. Buna gördünüz mü buna? Buna yaktan kenen boldu jol buna. Buna gördünüz mü buna ki? Ha, ova. Bu şunu. Dondurup taşıyın spirit busla turun botu. O katelini bilen kateli tiyemenim be. Donduruyor. Yemene. Soğumaya kalmaz. Gördünüz mü dedi katelini de bir tuta cıldırsa bolboyu var. Qaran. Kerin karaylı. Ya. Bunda qarqara cıldırgıla. Tekrar 4 günden keyin sezon bitet. Ha. 4 günden. O sözün bütkönden keyin cıldırsın. Tege tapşırmanı beriniz. Makul mu? Siz baldardı bölüşünüz gerek de iş koyup ketdi sizdeçi. Oğla da çıkan eken ha. Ya. Ya. Kança tet yaktan buştan da qara. Buna vagonda aldırıp koyula. Oları polunu alış gerek. Ya. Buna gördünüz mü? Buna bu yerden başta buna. Kaçta 10 metre çıkıp alttır ha. Aytıp çıktık. Bunu özü buna жерden alış gerek. He. Bu egasına çakırdık. Nerede kazirokta aldırdık. He. Bundan alavuzda işte esketkemiz. Kezirek alsın. Bunu alsın. Sürdürüyor. Özleri albay baktan kırıp alsın. Trassa olur da bu. Prem Osmano'ya çıkat. Osmano'dan arka yol bütüp kalsa Gülbar'a çıkat da. Bak gördünüz. Oğlum açıp ketkenden mi vardı hiç. Onlar yerlerine sözlü kıyı olat da. Ya. Aytıklı o şeylerini de. Bak bana. Abdali siz özünüz kontrol kalınızça. Hava aldır özleri alıp koydu da bunu. Bizim ballarda kıyına var. Yeter. Hava. Cumuş ballarda koy bazı. Buna vagonda alıqla. Moğollardağı Abdüaliç. Moğollarda aldırtıp tazalap koş gerek. Buna buştan, söğürüp görüp. Bunlardağı nizakon sırayın olsa gerek ha. Sana oynayayım su aldırıqla da bir nide bu kırkası. Ha. Projekti de жоқ onda. Şey aldırıqla. Moğonu aldı, teti söylüyorlardı. Bunu yolda kalsın, açılsın. Makul bu. Moğodasın olsa gene ha. Özgün kaçır daha şu oydan durardı. Hiç sesi kıyımlı baktı. Ya ayakta hazır. Boşa oydan durardı. Keçemeyen barıp geldim. Moğollar kalav ketevi. Deme kadastır, arkitektur moğollar aşkırına ketevi mi o zabollu? Ya ketevi. Sırada koyup yemet verip ya. Bu yol teziyle kıyımlaş gerek. Nadine işli başlaş gerek bu yaklaşa. Uşu koşuğunu cenabı rığını kurultadık o. Narjakta bir asfalt yolda ötkönde barıp gördük o siz menen. Oşu balaga beriş kerekti, oşu jakşı jigit eken. Kayşı jada düşündünüz mü siz? Şamsat жақта. Biz görmedik bile asfalt yolda. Bu oşu balaga beriş kerek bundan açı. Bak projektisi bütkön bu. Keçe görüp geldim, hiç demiş çok yerde. Keçe o şeyde aylarını örttüm. Техникаларын білген жоқ қоямын деген. Toko yolu fakat talkalı tursun. Düşündün mü? Yolu talkalı tratoarların bütürüp akeliyorsun akırın. Talkalı dağı, bar yoluzdağı. Тротуардан баштадық. Ova. Önemli olgun emek. Aldırış gerek mi onda? Gete bir 20 milyon bereyle dağı demet dedim ama başta versin yoldu şu. Kıymıldı aytavuzda. Hiç birisi yok da işçi. Tak, bu kadar keduda da. Bu zabolarda alıp koyup size mi? Demek başı için. Ha. Мыналар көріп алдырып. Ha. Onları alın da. Onları alın orada.
Ha. Урап алып шерменде болбойбузбу? Жок, жок. Ha. Ал тамыры менен тупрагы менен келет да, Кудай кааласа. Витаминдерин куябыз. Оңду жактан баштайлы. Жак көрүнөт чоңго. Биякта бойлу менен бактаактар бар экен. Мынакта. Нирванадан берет. Хорошо.